Zdravo, Nedim Ramić, naš i vaš advokat za auto udes ovdje u St. Louisu i zove me jutros, hajde da ga nazovemo Mujo, i kaže: joj Nedime, mislio sam napraviti termin kod ovoga doktora za auto udes, međutim neće čovjek da me primi kad sam mu rekao da sam imao auto udes. I pitao mene: pa može li to tako, je li to uopšte legalno? Nažalost, što se tiče legalne strane, zakon nije 100%, ali imaju pravo da kažu da ne žele vidjeti pacijente koji su imali auto udes i koji imaju ozljede zbog auto udesa. Znači, ne smiju vam reći da vas ne žele vidjeti zbog religije, zbog nacionalnosti, zbog seksa itd. Međutim, mogu vam reći da vas ne žele vidjeti ako ste bili u auto udesu i imate te ozljede. I onda vam pitao: pa što to rade? Ima više razloga, znači kao prvo možda se boji da neće biti plaćen za te servise, ima ekstra papirologije za njihov ured. I ja mislim da je najbitnija stvar zašto neki doktori ne žele vidjeti pacijente koji su bili u auto udesu jeste da ne žele ništa imati sa advokatima i sa sudskim sistemom. Znači, ne žele dolaziti na suđenje, da gube vrijeme što se toga tiče. Oni su dobro plaćeni i za svoj posao što rade, tako da ne moraju dolaziti na suđenja za svoje pacijente, jel? Znači, to je, ja mislim, neki najveći razlog zašto doktori ne žele da vide pacijente koji su bili u auto udesu. S tim da mi imamo puno doktora sa kojim surađujemo i koji su spremni vidjeti pacijente nakon auto udesa, tako da ako imate problema naći doktora nakon auto udesa, nazovite nas na 314 352 6800. Hvala i prijatno.